Kitabu cha Yeremia mrongo mihana chenda. Yerusalemu inahalwa. Hivi ndio mji wa Yerusalemu rijo halmateka mwezi wa 10 mwaka wa 9 wa kutawala kwa Sedekia mtawala wa Juda. Nebukadneza mtawala wa Babeli na jeshire Rosi makuza uzingira mji wa Yerusalemu. Nafika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka wa 10 na kutawala kwa Sedekia. Semea ukuta wa mji ukibandwa. Bama maafisa wa mtawala wa Babeli makizo na makikele simfuri wakahikahi. Nerigali Sharizeri wasamugari Nebo Sekimu mbomo wa Matuashi mbomo mwenga ifaye Nerigali Sharizeri na mwenga ifaye Nerigali Sharizeri na maofisa wengi na mtawala wa Babeli. Sedekia mtawala wa Juda na askari wasimariho waona machimbira makiuka na usiku makigirangira busitania mtawali makikira na mvire wa kahikahi yaziwezo kutambiri na machendo pande wa Araba ya roje shirakali dayo rikimtua richenda mgira Sedekia kezo londo la Jeriko tukimuhala richenda na yoko Nebukadneza mtawala wa Babeli kukoribula kaiza nsi ya Hamati na yakimuhukumu kuko ya mtawala wa Babeli akialaga wana Sedekia mvereze na kialaga mafisa wa Juda kukoribula Bonyaki mwabola masa Sedekia na kimfunga minyororo ila muhirike Babeli. Hata Babeli makiyote yo nyumba ya mtawali na zo nyumba za watu na makibanda huko kwa Yerusalemu. Mbomo warinze ifaye Nebuza radani wahala mateko watu mareo kalama za salamu wa mzini. Yerusalemu mareo kalama za mwendera na hatu wangine usachenda na Babeli. Akiarisha mareo kalama sikini kama rekazo yunti ya Juda na wakati huo akiapa minda mizabibu na minda mingine. Vikara Nebukadneza mtawala wa Babeli wera za lasha amuri zudu za Yeremia. Amuri wera za ilasha kukirana Nebuzaradani komanda wa rinza mtawali kwamba muhalo mutunze simende uto wosi uwe ela muhendere chocho sandi chomala bayi Nebuzaradani komanda wa rinza mtawali Nebu Shazibani mbomu wa Matuashi na Nerigali Sharizeri mtuacheo kibomu na maafisa usangi na mtawali wa Babeli. Makilagiza wakala Yeremia kahaloko muhalo wa rinzi atenda hala na kila shoka Gedalia mwana wa Hikamu mwana wa Shafani amuje kwao baki ishina kwao. Yeremia roho kalaga fungirwa kaiza muhalo wa rinzi neno Bwana ramzira kwamba endoke mwambire Ebedi Meleki Mkushi Bwana wa majeshi mlungu wa Israeli namba vivi Lola ninamala kutimiza nrisho vinena zulu za mzi sikuwa mazobule ila kwa mai wakati wa motu gaga gandatimizo unalola ela mimi ndakuokola siku hiyo kundalajwa bule kwa atwariahu wago waho ndo ambajo Bwana kundalagwa bule na mushu ndakuokola na uonda kala moyo kwa ukalona nikuluhira ndo ambajo Bwana.